Dobar dan. Danas ću vam pričati o Sheng Shao 5x5 kocki. Ova kocka dolazi sa univerzalnim uputstvom za slaganje 4x4 i 5x5 kocki, kao što možete vidjeti. Ova kocka se bez ikakvih modifikacija i podmazivanja i podešavanja okreće brzo i stabilno, a zbog njene težine imate dodatan osjećaj stabilnosti. Dolazi sa standardnom šemom stikera, plavom i zelenom, crvenom i naranđastom i belom i žutom. Ako želite da vam se kocka brže okreće i ima bolji corner cut, možete da primenite Consta-Florian modifikaciju, jer će onda kocka da se okreće brže i imaće corner cut od 45 stepeni. Kocku možete nabaviti na speedcube.rs i ako želite da postižete ozbiljnija vremena sa petoslojenim kockama, onda je Sheng Shao 5x5 prava kocka za vas. To je to od mene za danas. Doviđenja.